juah man bandu kam krina ngawan perpulungan si ikalangi Tuhan. Jumpa kita bas paksa enda ibas pekan kebaktin keluarga warisi peduaken. Mari si ajuk krina seisi jabunta ikut rasana anak ta ikut ibas kebaktin enda gelah naraduras kita ipegegehi dingin pe semangat ta ipeteguhi ibas kata dibata dingin pe persadan ta i tengah-tengah jabu rah teguhna. Mari dage si benaken kebaktin pekan keluarga warisi peduaken enda. Mari si benaken kebaktin enda ibenaken ibas gelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si badia perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa Tuhan ta Yesus Kristus ras kerembaken kesah si badia ras kam krina gelah. Amin. Tupung aku tayang idas ingan bedengku, ku inget kam, gedang-gedang berngi, rukur aku karena kam. Mari si aminkan invokasio indah, ras kita rendeng muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 82 ayat si pemenang. Si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersikap, persada kita ibas pertoton, guna dengkahkan kata di bata, ras kita ertoto. Jahwe di bata Bapa kami seringan ibas kini rajan surga. Puji-pujin ras pengatakan bujur, isahkan kami man bandu. Pergiteken kuasa keleng ate anak nu Yesus Kristus Tuhan. Tetap setia numpak-numpak kegeluhan kami. Semaka banci pe tetap inanami kami, ialoken kami, kekelengan simbelin sirehna idur kamnari. Sikap kemahendu guna nuriken katandu, bagai pe perpulungendu guna dengkehken sa. Te kami Tuhan kuasandu erdahin guna peangkaten katandu, mankrina kami anak-anak. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, sebab Kristus Yesus juru selamat kami, singgo nasabken dosa-dosa ras kesalahan kami, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Senina ras turang si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Daniel, bindu 6 ayat sada sekubas ayat 10. Mehuli Yakab Darius ngangkat 120 gubernur si itugaskan ibelang-belang kerajaan. Tambah si angkatna Daniel ras 2 kalak si deban jadi wakilna memperdiateken pendahin gubernur-gubernur
minter teridah pendahin Daniel, ndau ulin asangken wakil-wakil raja si debanna. Bagepe asangken kerina gubernur-gubernur Perkiteken si sura-sura raja ngangkat ia jadi wakilna, ngaturken kerina kerajaan. Kenca bagai wakil-wakil raja si debanna, bagepe gubernur-gubernur erpala-pala darami kesalahan Daniel, ibas ngaturken kerajaan tapi la idatsa. Sabab Daniel terteki ibas pendahinna, jana lalit siti pe ibahanna si salah ras sila bujur. Makanina kalak dai sapi-sapi ia. Labo banci sidat dalanna ngaduken Daniel siakatan arah aturan agamana. Makalaus kalak dai ngadap raja janah nina. O Raja Darius, rasa lalaklah kam geluh. Kerina kami si ikut ngaturkan kerajaan du enda. Wakil-wakil raja, gubernur-gubernur, ras wakil-wakil gubernur, bagepe pegawai-pegawai si deban, nggo ersada ukur, maka ipedarat dumin sada perintah, si arus ipatuhi, mekidekah 30 wari, labanci ICP, mindo kai-kai pe, man dibata, entah peman manusia, siakatan man bandu saja. Iseng ngelanggar perintah enda, iambekkan kubas lubang ingan singa. Dage ipedarat dulah perintah jenari tamaken capndu, maka perintah nggosah, jadi undang-undang Medi ras Persia. Silanai banci iobah-obah, maka itamaken Raja Darius capna ibas perintah dai. Kenca ia teh Daniel, maka perintah enggo isahkan mulih ia ku rumahna. Idatas loteng rumahna lit sada kamar jendelana ngala kempak Jerusalem. Bagi semalna erjimpuh ia ertoto man dibata 3 kali sada wari jana jendelana talang. Sejendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan. Ibas berngi si peduaken enda. Iajuk kita arah temanta bagepe ibas ogenta enda tersembah ibas jabu. Jabunta me rumah pertoton kesah. Maka kita rasa isi jabunta harus ngeenda tetap rebahan kebaktin keluarga guna nembah Tuhan. Sebab gegehta guna dalani kegeluhan enda persadanta ras Tuhan. Saja si jadi penungkunan man banta. Nggongenda dia ersembah man Tuhan ibas jabu jadi sada kebutuhan. Adi enggo silakukan secara rutin. Kai dage sidat pulihna. Kai dage nanamna. Adi lengah silakukan. Kuga kange si selama enda pengalaman ta. Ibas dalani kegeluhan ta. Adi lengah si ban penembahan man dibata secara rutin ibas jabu-jabunta. Lengah bo terlambat. Mari si lengah si benakan si banlah rumah tae jadi rumah pertoton kesah. Ija Tuhan ringan niani pusufta bagepe engkawali kegeluhenta. Bangsa Israel tupung ia itaban ku tanah Babel. Labulit ipajakkan raja kerajaan Babel rumah pertoton guna ingan ersembah man Tuhan. Tapi bangsa pilihan Tuhan enda la bene akalna, la bene semangatna, ijadikan nama rumahna ingan rumah pertoton kesah, semaka banci pe ia tetap nembah Tuhan, alu tutus dengan teratur. Kerina ritual agama si ilakukenna selama enda i Jerusalem, pe ilakukenna secara rutin
ibas jabu-jabuna. Sebab si tengah makana kerajaan Babel labo ia te nandangi di bata. Tapi ibas pengalaman si bagi rupa amin nape la ipajetkan rumah pertoton bangsa Israel tetap berkesempatan ngelakukan hubungan si mehuli man di bata ibas tetap jabu-jabuna. Maka adi si uri kubas situasi si genduari. Maka kita pe menam-menam bali ras bangsa Israel si itaban di tanah Babel. Lanai kita erbang kebaktin i gereja. Tapi rumah tama si ban ingan penembahan ta man di bata. Labo erkiteken ijajah tapi erkiteken pandemi COVID enda. Semakana krina aktivitas tape melalakal silakokan di rumah khususna erkebakti. Maka situasi pandemi COVID enda labo erbahan sa kita ngadi ersembah ingan na saja ngisi berbeda. Selama enda i gereja genduari go i rumah. Bahkan pe banci krina kita ngaturkan waktu ta katawari nge waktu si tepat man banta guna duras krina ikut reban kebakti. Enda masih idah ibas kegeluhan Daniel. Ia dipilih dengan ditetapkan Raja Darius guna memperdiatekan pendahin gubernur si buai nalik 120 kala. Ijada Raja Darius memperluas wilayah kekuasaannya. Jana ipilihna 2 kala wakil Daniel guna dahikan dahinena. Keriahan ras kesempatan sini berikan Raja Darius man Daniel enda. Terpilih Daniel ibas dahin enda arkitekan ia berintegritas. Terteki ia tutus setia ibas dahikan dahinna sebab ia erkemalangan man di bata. Penembahanna man di bata teruji arah rutinitas kegeluhan si ilakukenna ibas dahinna. Makana labo man bana jadi soal dahin si cukup latih dengan berat sebab te ia Tuhan si nampati ia. Maka si idah kange kehebatan Raja Darius si cukup moderat engkai maka labo ipersoal kena soal agama suku bangsa tapi si iperdiate kena mekapkan kepribadian Daniel kesetiaan naras ketutusan maka ipilihna tapi li kalak siratecian. Sebab Daniel bukan putra daerah. Daniel enda labo kalak Babylon. Tapi engkai diberikan posisi si cukup penting ibas kerajaan Babylon. Ibas masa pemerintahan Raja Darius. Maka sinterempe daramina kesalahan Daniel. Kai bandalang naguna dabuh kenia. Kepekin ibas kai pilalit celah. Lalit kesempatan. Lalit dalan. Guna dabuh kenia. Sadangan ca kelemahan Daniel. Rikutkan pengukuri bagai pengida. Kalak sinterendai. Gubernur-gubernur sir perciandai. Mekapkan agama. Agama enda dalan guna dabuh kenia. Ngenca. Tapi adibas Daniel agama na jadi gegehna guna ngalakan ancaman kaipe. Jadi basada sisi sinterem ngidah makana kegagalan entah pi kelemahan Daniel mekapkan agamana. Tapi bas Daniel gegehna mekapkan ibas pengendesena man Tuhan. Maka meriah kelukurna laya biar ibas dalani kegeluhan enda sebab itehna makana kini serangkai pesireh man bana labo di bata nading kenia. Anu bagi dage senina rasturang si ikelengi Tuhan. Iajuk pe kita arah ogenta enda. Makana kita pe ngidah kai si ilakokan Daniel dan. Sebab si idah makana Raja Darius pe kepeken bene akal sehatna tupung ia ipuji sinterem. Tempat-tempat kepentingan Darius nga si ipikirkan kalak sinterem. Tapi kepeken ibas rencana guna muji-muji Raja Darius dai
lip ije muatan kepentingan guna dabukan Daniel sila isadari Raja Darius. Keputusan ibas kerajaan Babylon tupung siye, maka na ading go istempel raja sada peraturan elanai banci icabut enggo harus sah. Dai keputusan dai 30 wari isi pelabanci isembah siakatan raja Tapi lah biar Daniel amin na pebagai peraturan tetap kange sewaktuna sejamna idalan kenange ritual keagamaan mekapkan ibas pertoton naman Tuhan. Jama alu terang-terangan lah tertutup italangina jendelana iidah kalak sinterem pengalana kempak Jerusalem. Pengalana kempak Jerusalem ini Petra kapakaknya. Malam matena bicara lagi sempat seku rumah pertoton di Jerusalem. Jadi seni naras kurang si ikelengi Tuhan. Penembahan taman di bata ibas jabu-jabunta enggak ilakokan ulamin erpaksa-paksa. Labo erkiteken kebiaran entah lip ancaman. Tapi min eng jadi kesahta, kegeluhan ta. Jadi seni naras kurang si ikelengi Tuhan. Mari raduras kita min rasa isi jabunta anak ta bapa rasnande secara bersama terlibat saling mengingatkan rebahan kebaktin keluarga. Penembahan taman di bata sebab basdoni enda kesempatan guna kita dabu icubai iblis bagepe melala persoalan melalakal kesempatan. Subuk mana nakta, man bapa nande, ibas kaipe, banci man banta. Tapi adina tetap kita jadi sada tim si meteguh di tengah-tengah jalan. Saling mendoakan, enda situhuna kesempatan ta, guna ngendeskan geluh taman Tuhan. Anak-anak epe, dit perbebenna, opa nande, toto kenaku nih. Kita pe bagi ka, tupung lit tantangan perbeben sini hadapi orang tua, silibatkan ke anak-anak. Gelar ia pe tetap erlajar ngendeskan geluh nama Tuhan. Sebab na ibas zaman teknologi canggih henda, handphone enda banci jadi Allah modern. Ya, Allah modern. Sebab engkai pe si sungkun banci ijawabna. Kai pe persoalan tak banci idungina. Adir toto man dibata mungkin lengamis ijawabna. Tapi di si biasakan erban kebaktin keluarga, ia teh anak-anak maka handphone pemetah si ititipkan Tuhan man manusia, gelah ulaka erkitekan canggih na handphone si lit ibas manusia erban sasiram persadan naras dibata. Adina ertoto banci lupa, tapi adina handphone lah pernah lupa nagangsa. Dekam mari si evaluasi ras-ras kaini si terjadi. Maka lu bagi ibas pekan kebaktin keluarga wari si pedua kenenda. Ula kita lin si tading tadi, mari si benakan ras-ras kita alu setia, megikan kata dibata tiap-tiap wari. Apakah si ban arang baca Alkitab secara rutin dan teratur, atau si buka si tukur buku renungan harian, si banci kita rebahan saat teduh di tengah-tengah keluarga. Sebab anak krina anak-anak ta harus si bekali, makana Tuhan simada kegeluhan manusia ibas doni enda. Maka tantangan kai pe pagireh man bana, sesulit kai pe reh kebiaran, layam biar, janah la pagi ipersokena di bata, erkite-kite morah hatena pasenitas dunia enda. Tapi tetap pengakun kini terkena paduh man Tuhan. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, mulai bernyenda, ulalin si tading tadi, kerina kita secara rutin nggope pagidung kebaktin keluarga enda, pekan keluarga enda, tetaplah kita rebahan kebaktin keluarga di tengah-tengah jabuta. Sidarami waktu si tepat gelah banci kerina ikut muat pagi. Amin. Mari ras kita bertoto. Bujur Tuhan ikatakan kami manpan. Sebab kami penggo ipersingeti arah pengalaman Daniel. Ibas ngalakan berbagai-bagai tantangan, resiko, sini hadapi, ibas mempertahankan kini tekena. Banci pe ia bertahan. Layang biar nandangi kematian. Sebab biaran ia mandi bata, si banci namakan kula rasken di neraka, asangken man manusia, si banci munuh kula. Ajari kami pe Tuhan, belah tetap kami biar dengan kemalangan man padu.
Gelah kai pesi jadi bas geluh kami, pengendesan geluh kami, penalemen kami, tetap man Tuhan saja. Terpuji kam Tuhan, ibas gelar Kristus Yesus Tuhan, reh kami ngendeskan geluh kami man bandu. Amin. Senina ras turang, si kelengi Tuhan, radukan krina kalak Kristen bas krina ingan ras paksa. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasa. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang, mate jinari ikuburken, nusur kudoni kematen, keteluariken gokeke ibasi mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila ersibar kuasana, jinari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku tek man kesah si badia. Janah lit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina ras turang si keleni Tuhan. Mari ras-ras kita ngedesken persembahan pengatakan bujurta mandi bata. Ibas kita bersikap guna ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas. Ibas kita ngendeskan persembahan ta. Mankala si engkelengi aku. Ku berikan kebayakan melala. Rumahna ku demi alu erta-erta si meherga. Tupung sisahkan persembahan taman Tuhan. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan. Ibas kita mendendenta nomor 420 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton pertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan makalit gega ibas kami lako mereman ban. Silit ibas kami kam kapumpuna. Iberi kendu kesempatan man kami guna ang kelolasan. Ajarindu gerejandu Tuhan ibas makeiken persembahan enda. Bagi pe pasu-pasundu kami o Bapa. Ibas kami dahiken dahin kami, sebab te kami sempurna penampak Tuhan guna ngarak-ngarak ras mencukupkan keperluan geluh kami. Ajari krina Tuhan kami anak-anakdu, rikutras krina ngawan perpulungandu bagi peserayandu, gelah tetap setia dengan tutus tersembah mandi bata di tengah-tengah jabu. Jana tuhu-tuhu jadi salah kebutuhan. La kami ngasuk, geluhkan geluh kami, adilakin ibenaken kami, ibas persadan sin teguh ras Tuhan. Pasu-pasundu kerina jabu-jabu kami Tuhan. Gelabanci saling mengingatkan, antara Bapa nande ras anak. Guna erbahan kebaktin-kebaktin i tengah-tengah jabu. Gelah banci, mempersingeti kami, karena kuga pentingna kata di bata ibas kegeluhan kami. Sebab karena warisi pepagi labo yang kakami kai besi terjadi.
Tapi adika tandung go ibagikan kami, gomper singeti kami. Tentuna situasi kaipe pagi si jadi, laben ne ukur kami, lamo sarkini teken kami, tapi tetap kami teguh ibas persadan ras Tuhan. Gelah na kampi Tuhan, sinampati kami, tupung lit tekad diri kami tengah-tengah jago, guna ersembah man bandu, gelah jadi sada kebiasaan geluh. Tutus kami ertoto, tutus kami ngoge pustaka, bagepe banci kami naksiken, kuga belinna keleng ati Tuhan, singgo ia loken tiap-tiap wari, ibas kam nari, subuh si isaksiken Bapa, nande rikut ras anak-anak, bagepe orang tua kami. Kerina Tuhan kami anak-anak du, ndesken kami geluh kami, sebab kamkap simada kami kerinana. Artoto pe kami man bandu o Bapa, gelah kam si masu-masu, kerina serayandu, bagepe pengurus PJJ ras kategorian, bagepe kerina kami anak-anak du, rasa isi jabu kami, pengendesen geluh kami, tetap man bandu saja. Canah kam dage Bapa sinampati kami, si berikan kesehatan, nambahkan rezeki man kami, bagepe warisi pepagi lakalit alang abadna, bancika kami ngikuti pekan kebaktin keluarga, warisi betelukan. Terpuji kam Tuhan, pasu-pasudu kami kerina anak-anak du. Sebab re kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ibas pertoton Tuhan, nita dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup baswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajam, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah dalani wari-wari si isikat kendibata mandang. Setia dengan tutuslah ersembah mandibata ibas jabundu. Si jadi gegehdu guna dalam kenca. Alukenlah pasu-pasu sirkna idur di batanai. Ipasu-pasu jana ikawali di batakam. Siang ayo di bata ersinalsal ibabondu. Janah melias Athena ngenehen kam. Itatap di bataku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Jua-jua man bandu kerina ngawan perpulungan di japa pekang ringan bas pak sainda. Bukadung kita ngikuti pekan kebaktin keluarga si keluarga. Terima kasih umputika ibas pekan kebaktin keluarga warisi pekan. Sehat-sehat kita kerina dibatasi pedau alang abad gelah kerina kita sana anak kape rasa isi jabunta ikut buat bagi ibas pekan kebaktin keluarga. Tuhan si masuk-masuk berjuang.